Hei kan malok tungkar in ni ya tuirial assembly constituency a by election kan in tura in bo se na zong zong pe fil thokata ni towa tun thleng in har sat na hlin tham kan to luwa he vo in zarin tlaidar ko tang hian campaign hun hi to do na zarin tlaidar ko tang hian chuan campaign ar zong zong a bikin election agent candidate ti lo chu hemi constituency chung vote nei lo chu constituency chu san vek tur ni ya chu tian tu chon set tir na po kan petowa hemi tu na kan by election na tur a hian vote sang khat vote sing khat sang sari za ko som pakha auma heta hian mei chia sang ko le som ko le pan ni an ni ami ba sang de zare som pakwa polling station som ni le pasari auma heta hian polling station tun ma critical kan tian chi kham chi alova amaro so bru ina votan thang na tur ni khia zodin le otoki tru khu tlema enkol uluk ngai zol tur ni khia ania amaro tur ma kan soi critical kan tiang ro khachuni lo ani tin tuna hian postal ballot thi thak zone to a postal ballot thak na tur hian som thum le pan ni kan pe chuaka an vain an thakim vek to a postal ballot chu thak turum to lo tuna hian service voter hi za som thum le pan ni kan thon chuaka tun thlengin pakhat ma donero chu kan la nei lo ani tin tuna kan in than tura hian training zong zong kan ti zo thokhat to a final training nak tu kan neyanga nak ti chu zir top ni a hian so parliament polling party zong zong ten hemi district headquarter hian chu sananga an duty na tur mun an pan to do na kan che to thin angin in than hun kha tun ka rin ni october ni som thum ania jingdar sari atanga tlaidar thleng ania tlaidar nga thleng hi tlema a general kan ti a special case ni lo ta na ti devani a azia ken na ran pain omlo ma sela roman na chuan tlaidar nga thleng hi voter pa ngai tlaidar nga tanga dar khi chu sabat seteta na zuade turangai ania tin covid patient emo covid kai manom chuan midang zong zong vo thak to nuwa vo thak the tur rom man se mania chumi tan chuan polling station tina hian medical nodal officer rovek ani to bok ani tin vo thak te hi vo tha zo vele a mi ha ko ta henon phur khenania nga vo chir hi government college November ni a jingdare tanga chir tran ni do na vo chena tur hian table pasari bo se ni a heta hen round li a chir thei tu ani do na ni tin kan siat thin bro tripura apmt chung cha ma hian election commission of india tang tu thengin thu thar remo ro man na bi ke mo sim tura tina kan na dong lo ba chuwang chuan hor to ki le zodin na vo thak tu kan bo sai a ituna hian zodin a hian vo zali somre le patni anoma hortoki polling station trua hian za somzali le pathum anvain bro tripura mete vote zarok somnga le panga anomani tin tung thlengin election complaint hi pathum ziakin donani to a chu mpf atangin nani ya chu party pathum inc te mnf te zpm te anni po hi an sen sowa book felvek an ton pathum hian tin he ba en var balin mpf atang book hian bu faisim a thlona bu faisim complain oma e kan bo sui vata an sem thaman chialo an sem don te tin kan ti to ngala chu ziak de lo var bala kan don ani tin hei kan soi thina an covid nen hen zum lo the lova kan de sigi pathian zara covid a kan tlan diam sa to viava than ni chung hian covid test positive rate hi 5.6 in a chorwal theya nimina kan de sikpum pui covid test positive rate hi 2.68 ania amaro suin than campaign kan ti tak tak hian hemi tuirial blb ka hian alo sang chhole tan khop maya nimina test positive rate hi 13.80 ania e chuwang chon tung kan thana po hian campaign ar zong zong te le ami pui po covid laka film khura kan thani covid the da na ta na man ni lo turin tona turin kan nge na tin he in thanna hi in thanna mu rom
fel fai ni thela turin mi zong zong lo trăng theu turin le abikin political party te e chu tiang ril ru puwa hei thani ma chon turin kan han gen non le ani